تماشاوان نژادم باش 13 سال د سر شر سوری را در باس بون. دوان 13 سالان دا افرین هاته داگیر کرن، سریکانی هاته داگیر کرن، گره سپیچو گروپین چکدارین جدا جدا کتنه ناوا آخا سوری بن پیکرنه که گلکی مزن به طایبتی لعفرینی تیکرن جالی چکدارم ها تیکرن حتی نها کسک نزانه و پرسا سوری کریزا سوری الکدری وره چاره سر کرن کس نزانه و هزین کل عفرینی هنه ویج عفرینی در کفن یا نا ترکیه بشکی مزن جا آخا سوری داگیر کریه نای زانین او هزین ترکیه و حتی کنگل سوری بمینن به طایبتی سروان مجاران میوانه که من هیا پسپور پرسا کردل سوری پسپور کریزا سوریه لیکولینین گلکی دورو دریش کرنه جنیزیک و آگاداری روشا عفرینه فابریس بالانشه اندام انستیتوی واشنطن و ماموسته زانیگاه لیون فرانسیه برز بالانش بخیراتی جه لیون لگلمنی من گوت 13 سال شر سوری چاوا اف کریزا چاره سر دبه برز بالانش. So we can say that Syria is a frozen conflict for بالبرچاوگرتنا کو 3 ساله سوریه هفرکیه که ختمیه ام دوی روشه دنه خاص ماج دسپیکا شر اوکراینه و چمکی روس لدروی سوریه مجولن و ایدی تئریشه که مزن چینابه لوما روشا کوهی بوی رنگیه لی اف روشا کوهی پر قلسه چمکی هکا امریکا جباکور روجالات سوریه وکشه بگمان دی ملیسین شیعه و ترک لویر ایریشی کردان بکن هر وسا دباکو شرد نافبرا اسرائیل و ایران ده بقومه ام پرنیزی شرکی نافچینه و دمه سوریه ده ببه میدان شر و تکس نزانه ده چل پاش و هفرکیه بقومه چمکی الباکور روجاوای سوریه گلک سرهلدر و کومن چکداری ین گردای ترکیه هنه وک دسته تحریر الشام کو کومک جهادیسته کو دکارن ایریشی حلبه بکن هر وها هینجی پرزگریکا داعش بردوامه آنگو روشا کو هیا قلسه و تشتک لسوریه کتا نبویه به پیش بینی من اگر گوهرتنه که مزن ده جیوپولیتیک نهی کرن اسد ده دستحالات ده بمینه و ایران و روسیا جی پشتگیریا وی بدومینن و اوه جی هول بده کو تواهیا سوریه کنترول بکه باشه ده پسپور روشا سوری کی دکاره و کریزی چاره سر بکه؟ اف گریدایی و یکیه کو مرماته جه چاره سریا کریزا سوریه چیه؟ تشتا کو ام ایرو لسوریه دبینن کومن ایرانی و روسینه سوریه دید بن دست روسیا و ایران دبه ایدی دی ند بن دست جفاکا ناف دولتی دبه لی اف نایوی واتایی کو دی کنفرانسا که ناف نتوی لسر سوریه پیک نیه پیواجوا گشتی دی بقده و دناف برا روسیا، ایران و ترکیه ده با امریکا را دانستاندن چه نبن لورا پیگاه امریکا لسوریه لواز دبه و دمه اف دی کریز چاره سر نکه لشونه و ببه سرکفتنا انیا روسیا و ایرانی لی بگمان جبو گل سوریه و جدابه باشه که بحثا امریکا کر امریکی لسوریه نه بشکی مزن جا آخا سوریه طایبتی دورین کردی دبن کنترول امریکا ده من قال كيف بيفين ببرسين امريكي را كرنا برسفك زلال نادن ببرسا من حتى كنجي و امريكا السوري بمينه. You know all the logistic for the American troops in Syria. همو هيلن لوجستيك ان امريكا كل سورينا ج عراقتين لوما اف جريداي هبونا امريكا لعراقيه
Vêgajî danûstandin li navbera Serokvezîrê Iraqê Muhammed Şiya Sudanî û Serokê Amerîka Joe Biden li ser kişandina hêzên Amerîka ji Iraqê hene. Em nizanin ku eger ev biqewime, gelo dê bi tevahî vekişin an jî dê beşek ji wan vekişe. Lê eger bi tevahî ji Iraqê vekişin, bi texmîna min Amerîka li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî namîne. Êdî çi qas dem bixwe heta nemîne 6 meh, salek an jî 2 sal, nizanim. Lê ez bawer nakim ku hêzên Amerîkayê hetayê li Sûriyê bimînin. باشه امریکی دبیجن او جبو هبونا داعش لسوريا نه لگور نرینا تا آرمانجا که دنیا هبونا امریکیان لسوريا هيا Destpêkê ji ber Daişê bû. Lê sedema sereke ew e ku nehêlin Beşar Esed bi ser bikeve. Ev jî bi parastina Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Îcarniha li Sûriyê her tim hewl didin ku nehêlin bereya Îranî ya Iraq, Sûriya, Libnanê bê avakirin. Ku jê re dibêjin hîlala şîî. Loma jî Îranî bi xurtî hewl didin ku Amerîka ji Iraq û Sûriyê biqewtînin. û bi rêya milîsên şîî hêzên Amerîkayê bêzar dikin. Weke ku em niha dibînin ku ji Mûsilê mûşekan davêjin baregehên Amerîkayê yên li Hesekê. Ev peyameke nû ya Îraniyan e ku dibêjin em naxwazin li Sûriyê bimînin. Lewra Amerîkî hîn li Sûriyê ne. Da ku hewl bidin rûbrûyî Îranê bibin. Lê pir bi ser neketine. برز بالانش برای هم امریکا هم جی ولاتین اوروپا تکز دکرن اصرار دکرن که اسد لسر دستلات نمینه هنا او اصرار اوروپی و امریکان مایه؟ Erê, em ji Ewropa û Amerîkayê dibînin. Wan guhartina siyasî li gorî biryara 2259 ya Nateweyên Yekbûyî dixwest ku neş haşbim di sala 2017 de hat derxistin. Lê Esed hîn jî li ser desthelatê ye û ti zoriyeke rojavayê jî nîne ku wî ji desthelatê rakin. Dorpêç li ser wî hat sepandin. Lê ev nebese ku tu Esed bêgav bihêlî û têxînav danûstandinan. Çimkî Îran û Rûsya piştevaniya wî dikin. Êdî wê çima bi rojavayê re danûstandinan bike? Ew di bihara 2023 de di Komara Erebî de hat wergirtin û di rûniştina Ceddeyê de bû. Balyozên wî Erebistana Siûdî li Sûriyê ye. Gelek welat hene ku têkiliyên xwe bi Esed re asayî dikin. Loma pêşbîniya ku em dibînin Esed ji desthilatê biçe pir kêm e. Tewra geriyekîtiya Ewropayê ji Esed bixwaze ku dev ji desthilatê berde. Ev yekane tişt e ku em dikarin jê re bibêjin hêvîdarbûn. بله سوریه نه ولاتکی پرچکریه لآلیک حکومت سوریه ریودبل آلیکی جبهت النصره آلیکی هزن ائتلافن آلیکی ریوبریه خسره کردن هنه گروپین تن هنه یعنی الگورا که من لیکولین کریه سوریه بویه 5 پرچنها حتی کنگی سوریه پرچکری دمینه بریز بالانش. So yes, the Syrian government controls about 2/3 of the Syrian Erê, territory and desthilata hikûmeta Sûriyê li ser sê dudiyê ax û gelê wê heye ku hîn jî li Sûriyê 18 milyon kes hene û 8 milyon ji wan li derve ne. Av perçebûn dê heya demeke dirêj berdewam bike. Ez li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê ku dibin destê Kurdan de ye nezêde geş bînim.
چمکی ترکیه و ایران دخوازن وی ریوبریه هلوشینن. هکا پشتوانیا هیزن امریکا نمینه جبو کردان پر زحمت دبه. گلوه نافچهین بمینن. deal with Assad is difficult because he want to come back in the area as before 2011. معامله کرنا به اسد را زحمته چمکی او دخوازه وگره دورین بری 2011 کوته ده آرامتر به کلوان دران جبهه نصره عفرین و سریکانیه هنه کلجر دست کومنگره دای ترکیه نه. ترکیه دخوازه لباکور سوریه لسر سینور بدرجاهی 30 کیلومتریان کمبرا پارزبندی ادلب حتی جمع فراته چه بکه. اسد نکاره روبروی ترکیه ببه جبرکو پیمان وی به ترکیه، روسیا و ایران رهنه کود ناو آخا سوریه دنه. دورین حکومت سوریه دبن دست روسیا و ایران دنه و باکور سوریه جی دبن دست ارتشا ترکیه ده. دباکو سناریویا که دن آمینا قبرسه هبه. ترکین قبرسه جسالا 1974 و گراف داکر کرنه و نها کوماراوان قبرسه هیا. کو تنه جعالی ترکیه و هاتیه ناسین. دباکو سناریویا که میا وک وهبه کو کومارا باکور سوریه به و لجیر دست ترکیه و آلین گردای ویبه. چمکی اسد ناخوازه او 5 میلیون عرب و ترکمنین کلوه هرمه دجین ببن یک. ترکیه جی ایدی لخاک خوا پنابران ناخوازه. لوما به پیشبینیا من پارچه کرنا سوریه جباکور و بهتر تی تخمین کرن. يعني انت مثلا قبرص يعني برامن سالين حفتيان دا يعني احتمال هيا كو تركيا سوريا در نكفه نمونه قبرص بينا برامه. I don't think Turkey will go out of Syria. از باور ناکم کو ترکیه ج سوریه درکوه. او دخوازن لباکور سوریه بمینن. یکم داکو کمبرک عربی لدجی کردان چه بکن. چمکی دوی ام جبیر نکن کو عفرین و سریکانیه هرمن کردان بون و آرمانجا ترکیه اوه کو شینی کرد جباکور سوریه درخه. چمکی او ایدی ناخوازن کو پکک جوان دوران ایریشی وان بکه. ام دزانن کو همو شینین کرد این وین دوران پشتگیریا پکک دکن. لورا دوی ترکیه وان جوان هرمان درخه. اول شونا کردان عرب و ترکمنان بجه بکه. و سابقه کو ارتشا ترکیه دست خوا دینا سرنافچه. بريز بلانش من نفيسي تخوندن بحثا عربي بين التطهير العرقي اسيميلاسيونا نتوية نجاديلة عفرين تكرن كرتين حلاندن افچه سيستما افچه ميكانيزما كل عفرين تشيدبه. It's just as I wrote in my book, the lesson from the Syrian crisis. وكاكو من دبرتوكا خويا بناوي درس جكريزا سوريا دا نفيساند او قركرنا اتنيكية تصالح 2018 دا دماكو تركيا و آليين سرب تركيا و عفرين داگر کرن پرانيا كردان جبر شر و ترساج تركان رافيان چونا شهباي نزي حلبي چونا کوبانه، قامشلو، عراق و اروپای، چمکی مانا وان لور زحمت بو. هکا تو کرد بی و هینجی العفرین بی و دمه و آلین گریدای ترکیه تبیزار بکن. او زفی و مالین وان داگر دکن. و جنین وان بیزار دکن و کردان نچار دکن کج عفرینه در کون. خانی و عردین کردان ددن آلین گریدای ترکیه
کو ج عزاز و ادلبه هاتنه او دمالین کردان این والا کری ده دجین and they are living in the houses, the empty houses of the Kurds. ماشي اف بن بيكرنين كل عفرينه تشيد بن حمول لبيشيا جافين تركيا تشيد بن جبركو او جروبين چكدارين لعفرينه سرب تركيا وانا جبو چه تركيا ريد ده وياكي چما Turkey first it's a Turkish policy. سیاستا ترکیه اوه اف قرکرن سیاستا ترکیه دوی عمل سر ویا که وکری بن او پر باش دزانن چه دقومه و بدیتن آوه کیف خوشن او نکارن آلین گریدای ترکیه و کومن سر هلدیر باش کنترول بکن چمکی شر هفدو جی دکن کنترول کرن آوان زحمته لی ترکیه گوهنا داوانتشتان استراتيجية تركيا أبا. But never mind for Turkey. This is the Turkish. It's a Turkish strategy. باشا أو چكدارين كوان بن بيكرنان دكن لعفرينه بي جزا دمينن بريز بالانش كي وان جزا دكه كي دكاره وان جزا بك مثلا أوروبا دكاره تشتكي سرفي مسألة بك. Nobody is bringing them to the courts. Nobody, because تکس وان کاشی دادگاه ناکه چمکی رید دن کم کسان کو بچن عفرینه وک ریخستن جواکا سویل جبو اوروپی و امریکیان چونا عفرینه قدخه دوی ریدانا ترکیه بترهبه وکی دن رینادن کو تسینور درواز بکی تنه ریخستن سویل این ترکی لدوری هنه لی او دبن دست آفاد دنه کو ریخستنه که مزن حکومتا ترکیه لورا تکس لسر روشه راپورا ناده هر وسا مترسیداره گلک کومن سر هلدیر لی هنه لوما ریخستن سویل ناین پاراستن اره روش جهه دلتنگیه چمکی تورا دمدیاین ترکیه دادی گلک نوچه لسر تشتین کول غزه و کرتا روجاوای دقومن هنه وک قرکرنا نجادی و جنوسیدا غزای لی تکس دابشا تشتا لعفرین دقومن ناکه جهیلا اوروپای وجی زحف جهه خمگینیه چمکی ترکیه به پانابران گفیلد اوروپای دخواه 4 میلیون سوری لترکیه پنابرن اردوغان وی زمانی لهمبری اوروپای بکارتینه گرتو من شرمزار بکی گرت دور پیچ دینی سر سیاست من لسوریه ناخوا ازجی دلیل بر پنابران وکم او ری بدم کو چند میلیون سوری بچن یونانستان و اوروپای جبرکو اوروپا جوی پیلا پنابران دترسه ایدی به ترکیه را پر نرمن پرسکدن کو جبو خلک می روجوای کوسان گلکی گرینگه چما تو آلیک به تایبتی اوروپی اعتراف بر رهبری خسر ناکن کو باشه کی مزنج سوریه بن کنترل وان ده نزدیکی 5 میلیون کس ریو دبن سبب ویا کی چیه کو اعتراف به نه کردن the first reason the same thing with about Afrin سدما یکم همان تشته کو درباره عفرین دجی هیا ناخوازن به ترکیه را راستی پرکسریگان ورن چمکی ترکیه به تندی لدجی ویا کیه کو امریکا و اوروپا روجاوا بناسن اف سدمکه سدما دوام جی اوه کو امریکا و اوروپا لدجی هر پارچبونه کنه ناخوازن دست خواه بدن سینور ناف دولتی افتشتکی مینا هلا صوره دگل ویا کیجی ناسکرنا روجاوا نای واتایا ناسکرنا پارچبونا سوریه لوما افجی پرسکریکا کدنه
او دکارن نافچایا اتونوم بناسن کو تورا اوروپای ناخوازن ویا کیجی بکن چمکی او ج ترکیه دترسن سدمك دنجي أوا كو روجافا وكي شاخكي بككي تي هسباندن بككي جي تورا لأوروبا وأمريكا يجي وك ريخستناكا تروريست تي هسباندن لورا لروجافا باوريا بيويست بريفابريا خواسر نايكرن جبوكو ببككي و نينغريدان لو ماجي تناسينك بوانتنا لأوروباي يكانه جهي كو روجافا ناس كريه هريما كاتالونيا يا اسبانيا كو اوجي نولاته افجي جبر فيا كيه كو اوجي تدهمان روشي دانا ودخوازن سربخوابن او پرچپ گرن و وسا هستکن كو روجافا وك كاتالونيا لو ماجي او لي مكرهاتن اف ميناكا تكي تانية it's like Catalonia, and that's why they recognized Rojava, but it's the only example. اسپاس ليون فابريس بالانش اندامي انستيتيا واشنطن وما مستي زانينجه مالتا وت ميواني مبو اسپاس بوتا برسوا فرسين مدا گلك اسپاس